ke jongka naka UDP kala no syaka DDP naka United kala syaka Divided Democratic Party hadin nang ta kalami saka waypat kaseng saing pertai kaladon kajing pertasla syarum syaneng manong bagari bagajat benriu kajongi kaladon hatmir jong karyat hiongin yale kumno tongin ya snano ada kejingking bangin yale ba ay kari bakan lat sejrong bat kata kadai ke parti MDP kabaka sembol jong ka kadai kejingking nang ta kalami susu hakitu kisnem sakaway pat ke parti bat kata kadai ke parti kenam kikon samla kiyong habang ipek ya kari sarom saneng ngila idon hakajingma kabakraw yang tongin ya penkre yaw knam bat karenti bangin ya kon persya mereka ay kabalajia ba ambha wasnuri ay mo katay kajing sisya kane mairo ide way lagi nong seng jong ngani ka seng mereka ay hangno kata kajingma kumno pinpenno ayo kenam habom don kata kajing ma kasulang tang kajing perta nakabentaban job election batakut no tang hadin katukan Islam bakum bakalong mentam sumdon long mi kematsyo sa kadorbar tawai bat hakini kikindiat snam sisnam menswa kalami biang sa kawaypat ka parti rulom ka batamay bat kata kaday ka BPP ngala persyang banpek yakin nongrim ki jongka kabanan ko ang galong banpilim pat yakari kaway ka mga kwa banggali yakani ka parti kalong hangno ka rijongi kalayap kinong yang lam jongka kila siem bagani kari ka jongi kalalong kong gula saros tang suan makita tang suang yeng nakabaya pro laem nang ta sa kawaypat ka isu hapo jongani ka parti kalong banrat dingkong ya ka bamsap ya ka bampong kiparanong tray ha ka parti NPP nga kwa banong hakmat jong pi ha ka nikapon nga kwa banpin kan mau ya pi ya kitu ki paus nem ke bala light no ha ka jingyalam ka jong working president jong ka UDP menbau dang longu president jong ka KSU kilayami samadan Bangya perta kajing bamsap jong ka Meghalaya House kay kabalajia kalong baonda habalayawat la tokit ya kajing sisa kisulong tang kajing keno ban mentoy politics nakabenta jongki kisulong tang kajing keno kabang isnaw senay kalong yaw chief minister barim jongi bakan ne kajing keno bamsap yaw kalakta ya kalong rinyeng jongu ubri uba khoj uba bek uba sida ngre kini ki keno yaw kamet kapat jongu kam syah syo hadin kata nangta sa kaway kabang akwa banong kajing yoi kabarit ke jonga kini ki rangba ki perta persya bamsam kaway kabanga itenge kalong bakini ki kenhon ki labam ya kasap jong ki samla pi kenoy ki way bamsap pi bam ya kasap jong ki samla ki jingjia hakini ki kindiat benai hakini ki kindiat sngi ngayoi bakadai ka byproduct jong kani ka jing songset politik ka jingjia hai syamati hamaulai hom sning bat kum to tartar kadai ya ka pilabam ya ki sap jong ki samla kat ban pin klumar ya ki wat ban pin mensaw ya ki briuru
om ngau lay lay show nang ta sa kaway ka bangalayit ba idon season 10 na kajing ruway jong upra nga nong yipi ko may long man nay long kami wong kamno penya lariti penya latenrai ngasuang ha hanno kata kajing penne ya kariti bat katenrai ka jongi lada ya kabakong santam na puden jong kita pila yuroy no bat kata kalong kajing ajay nakakmi syaukpa kiri jong kapertai kito ya kani gari kasi jongi kum gari ka bakerpang nakajing ajay ya katintai om semito bagadon ka parti pra om mito bagadon ka parti UDP om mito bagadon ka NPP laito kerpang ya kani gari ka bai jongi da kata ka matrimonial society ki jento ayu ano ki don basakaway nganong yipi baki don ru sibon kiri ustad na keleng ka pertai ki bawan wat benia ya kani ka benda kani gari ka jongi nangta kani ka parti ka persyang ya ka ban pendu no ya ka riti ka bakin saitam nangta badang wat sloyay ngamla bansya ya ka jing sya akran jong pi hau presiden jong ka BPP kat hadu banong ya unang ya lam jongi do haram kalabe ka wording ka klamakor nganon banong hangni ka kintin haram maka kintin kasi jongi kadai ka ba ha pila yo ilang bagi social media ngakwa ban keli tang gane ko ay ka jingkeli lada pi no ya ka NPP ya ka UDP ya ka kisnam tiong kadai ka jing hijri uino yang ni si tenglenti hak menginandon hak HSPDP tiong gadai kejing ejri hana bawa arden uejri akan mau hak uej ni kejing labi election hantai handong spong haba mangingit ang don hak parti HSPDP uej lap persya yang ni nagaseng kongres nganong yapi mano bakham haram UDP kalau penjob you HSPDP kalau penjob you we know ayaki mano bakam haram unong yalam jong ini hikam haram mapi nang ta kabiyade bat parti NPP nga sukwa banong tang kan ikaway habang election rom sanen omipoy sa ru tengah khot ya ki paralok UDP ke baik ki jongi wat pin sabay ya kabut ka jongpi ale tersalang ya ka NPP kadong kanong rim ka baskam nganong yipi kom di parti UDP pi don hatmir karyat kom ka parti nganong yipi lada pim snowto pin sasha replace no tang haki kindiat menai ke banwan Pensasari please no from the largest regional party Meghalaya tanga ki kindiat benai ke Banwan lada piung sngauto ya kane namar katangong ale ngenya snolang bat ka NPP ban penjob yai madamam parin knang bakan long ka ksai beteng knang bakan long ka ksiang nagabenta ka roy ka par jong kanika state ka baik ka jongi te kapor kam sya ban kren sibon te tangki ne kikintin ke bakhindian na khot lang ya phi ke bayo snau ke ba don hang ni ke bayo snau lang ba kanika tendong jing pensawa tham tam mi kinong kersan baik jong ka UDP pilapek bahaya ke jing yai lenti ke jong wemaleu jong ki nila aru banong wemaleu jongi ngangan don banong tang kani kawai ka tintin ngai bau ba ha ka bakut unlong tang ko muhadam ngai bau ulang tang ko muhadam sisin balakhe jom so su tang ban prat bat bret no selu subo tang
ko muhadam. Shisin laban yomat kaba arsin TM. Namar kata ale. Ki paralok ti bai jong ke UDP. Ngin try lang mat kani ka sarkar NPP. Ngin kersan lang i madam amperin. Ngin penklaim ye kitarpaing ke jong madu perston. Naga benta ke jing bha jong ka ri bat ka jai ben riu. Naga benta ke jing bha jong ka state ke jongi. Te tangki ne ki kentien ki ba kendiat khu belai subon.